Centro Proizvod predstavlja Marijanu Grgić. Marijana je mis Vojvodine, ima 23 godine, dolazi iz Zečke, student bankarstva, trenira rukomet već 7 godina. Roadstar radio predstavlja Minu Milisavljević. Mina ima 19 godina, iz Bačke Topole, govori engleski i nemački. Omiljeni sport je tenis, a cilj da bude TV voditelj. Sportissimo predstavlja Jasnu Perenčević. Jasna je mis Braničevskog okruga, ima 23 godine, iz Vinče, student pravnog fakulteta, bavi se fitnessom. Sense Consulting predstavlja Jovanu Biševac. Jovana ima 22 godine, mis Beograda je. 5. godina medicinskog fakulteta, prosek 9,80. Govori engleski i ruski, peva u crkvenom horu. Octopod Travel predstavlja Tijanu Kačavendu. Tijana ima 19 godina, učenica je poljoprivredne škole iz Novog Sada, trenira odbojku, želi da završi kriminalistiku. RV Obuća predstavlja Branku Matić. Branka ima 19 godina, dolazi iz Šapca, učenica je ekonomske škole, aktivno se bavi atletikom, hobi latinoples, a želi da postane glumica. Modni studio Gajić predstavlja Jelicu Alić. Jelica je učenica ekonomske škole iz Valjeva, ima 18 godina, životna ambicija, akademsko obrazovanje, govori engleski, nemački i francuski, bavi se folklorom. Guess Watches predstavlja Tamaru Lazić. Tamara je iz Kruševca, ima 18 godina, učenica gimnazije, govori nemački i engleski. Volela bi da postane profesor nemačkog jezika. Restoran Galerija 27 predstavlja 27. devojku, Martinu Veselinović. Martina je mis Juga Srbije, ima 18 godina, iz Niša je, učenica je srednje ekonomske škole, trenira odbojku.